إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلال والنار. مريم سنكون قامو قانون penalité vem paindanu atelingandanu okunyon kata besu komantenya o tunga mamana na tunga na barkan saunda dangani na kise mundu tunga maga na nema munda maga anajiri qihari senen kama adi kapalemu adi kadunko aro kome ga tokiro qihar ke batenya nan kiyama kota tunga subhanahu wa ta'ala ago kome su kappa me qurebane kota be ya rabbi arno ka farin jama karan ke kota marin oro wala laqamu mi wala laqabe go kana kini penalty ven kama alhamdulillah ogo wala laqabe kama keni allah banan ka gunya la ilaha illa allah muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ona ke diam kane ona ke nyakamba nan sawa kama fare sallallahu alaihi wasallam haditha ke wala laqidan teke orako agar muadh qida yamani ati muadhura nanti angora serebe nun kunya kitabu dun kunya ango diam pampana be konura ango qirndi hanabe qil o qillikata kenya ila shahadati alla ilaha illallah tulikata nya onanya allah nya bani una ma hoko allah nangiri ken sigiray nangiri ken mabdawiya o khana sinsi ke kama o gane qirnde njongana nuqsu o gane wajune njongana nuqsu o sinsi ni hi hana be kama ken allah bananga hono na hatam panci allah ko mun ngani na allah ko mun ngara kille o se kon kampani digan kanu be o gara wutu baka faren digan kanendi o gara aya no be wutu baka allah qur'ana no gondi no hatam panji seru ngani goro fami kitanadi kino tunga subhanahu wa ta'ala nyana o ko be no gara konnanu ya arno na hatay angum be gara tilenkandanu ya rabbi arno do aghsun na hatay o qiyare sallallahu alaihi wasallam oro ko dina ara sigi solle pankanya kankai keni la ilaha illa allah ya anda hamu sigi solle be gawure tarmte be gawure ago sigi sifasma be kama sifasma be gana dabari nan sura ga ta yogo no keni allah bananka o kay sahaba nun da kanyo sifasma nya kanu gama yogo fiu o bireke kama nan fatike kama yonkinu da kanengara unta kana hoyo mu qote kama allah subhanahu wa ta'ala bane ken fare sallallahu alaihi wasallam ati allah subhanahu wa ta'ala ti dina ke sinta mo hinu karagi kama bunya al-islam ala 50 shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadur rasulullah wa iqami salat wa itai zaka wa sawm ramadan wa hajjul bait kiani urwatul wuthqa
kacce be ganta kutini ken kacce hay ga kona ala ke kani tumundi gan qanniya kalimatul haqq kalimatut taqwa ke digan qannay wa hiya al qawlu thabit kan digan qan sabatintiya wal kalimatu tayyib digan qan sirani kay wa a'zamul hasanat golle be galli allah la dunata golle su komantinya golle be tuwaro ga dunata dunata su komantinya kan pay ku gollay shahadatul haqq si ton sera won pak kan pay kay wa kalimatul ikhlas digan qanne be ga qana allah subhanahu wa ta'ala kini kay da'watul haqq kani ton qirni qanniya wa afdalu dhikr allah pi konno hogo yana humbe ga pasaduna nta su keni kai afdalu ma qalahu nabiyun ki harun gara humbe konnan saminge kani ken pay kai afdalu al-a'mal gollum po siren campagne hakoy golle be konne angara ko akoma angara ko men ka horawo goddi an kanne be go arjana raqamu ni kenya hakki ya rabbi arna fam mo siren kinu arna limana ka siren kinu ken ke diyan kane o sinsina kama foke kanya ngaro ku sonno mendi o ku sonno munan siti ti kai diyan kanani diyan kan qore be go wono allah subhanahu wa ta'ala go hanan serun tirni nay o ku lagarun seru allah go ko ana tirni nay kempa ke diyan kanay la ilaha illa allah faris sallallahu alaihi wasallam ana kura sere suti ta mutunu qiyama kotanya hinu hilli wono manga kitir nukunya madha kuntum ta'budun aku yimani batunu mu ko teke kama ahani mani batunu wa madha ajabtum al mursalin ara qiharun jabiti qanqay qiharun ngari kataga nandi tungantano ma allah subhanahu wa ta'ala bane yala anku na mani anu jabi maremu ona ku jabu mo soroni kata kalere madha kuntum ta'budun agani mani batono ani manu batono angu ma wari haram mare me ngana fatina lo qabru nogondi fare sallallahu alaihi wasallam ati tirni hana be goro nyanya qabru nogondi an kamani qohay ange mbe kuri hay saqa an karun golli kauna an kini yere uran siti na la ngara kumer na kumeta na rakhente ganya ange lu hate pew udigana anto ange mbiranta o kediwo angara humi yang munyon koten kama ange nan kamantua andan kamantua ginanga ran kamantu biranta o ken nogondi tunga subhanahu wa ta'ala wa jabi ne unina na duna tajimu le minne ya rabbi ana jabi sirin kin ngira anke moti min kamane allah anke moti la ilaha illa allah nge kamane allah nge ma hota naka allah ide angu ma wari ibn khattab umar radiyallahu anhu atike umar kuyi kotai iko umar ifati iro qabru no ko wati bi meleke anu nyali katike nike umar girni tagundi e umar an kama ni qoy allah akbar tellement que sonno men allah fare ngara sonno meke qaja mobe fare ngara sonno meke miniti allah banan ka gonya mobe umaru ta kannentu anta kanna taganta hota na munyon qotin kama allah bane halle ata ngi me kama ni qoy angu ngetir nge kama angu me kama ni qoy allah akbar haramari men ne ken niveau awra ni sonno men khoni kanen ta kende kadi kende haramare me ngana kara hi hana be go tirni nanya an sawunte qabru no gondi kene an kamanya tirni na de kenya kalmatu tauhid la ilaha illa allah ginangara goli ambiran tawu no gondi ambira kama nan kara kama ajali mon no ndan ngara haranta sikana kaginan kingaran kallenya anke nyam bugu dunan honi anke ma allah tu gole mo na ma zalika al khusran al mubin
haramari min na tu Allah be garan taga nan kamanya tu holo yime tuyen campagne haramari min ni dutu anan dutu no kamo ko wani ngetaga o ma wari hanan firewa o ma wari lagarin firewa shirega ti fire wari ntaga de Allah be garan taga arin taga tunya ne Allah rin taga mani kane maga arin taga wa nali biraru nyamundu Allah rawa arin taga nan to jinya utuna kini Allah yawa aya kamundu Allah ti manta ken kane maari ayi iman taga ni Allah birani ayi iman taga nali haju surike Allah ra anna kombe sigindi da komi ogo gawo dunaron kuti ogo golle nyana ona kompen kita ona wiran kita ona nahan kita ona kenda Allah ti ko mo to kan kane maga igaro taga hibane be kane maga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni haram mar me jinna maga ta ko tana kane maga qaringa Allah batu qarinya bani nak kampatu nyeri do mu yan qatu nyeri taga ke dian kana sabati yan kane maga la ilaha illa Allah haram mar me ngana ke famu haram mare min sunno men ngana sabati ke kama awara yi kanenta sunno me kiri angana saw qabru mo na ka jabi ni maremu ono mo gofiro ni de hiya na haram mare men kanere nge hay tawno ke diga mu da be ange me taraw indi anga me wo sawonte mono ay wonna anda su wuni bani ay wonna asu kite wakati bani humbe ga maga me maya maga to awo be gara me mayandi katuro nga be ga ma men tamaga akem be ga da sawu adiga sawu jama be ga ma me maya maga jama ke kamante suwo kapa me na ya sawu na kabru no na yana to har gora bote war kabru nya wasa pini o diga na lo Allah to kendi anam pakar to gadi angora ke Allah be ya ga mure ana mo soro ni de ke digan kana na to tun ka tike be garan taga na ngara unyon ko tin kama ana pagare ta ni de tun ka ke warantir ni de duna na ma mala sare duna do ke damu bucine aro ke nema bucine na ma mala sandi ayi ke na ma mala sandi de ana to ko te ko kalle ke wan kitana ya rabbi arna fa mo sirin kinu ken haramare me ngana kara ango tirni hi hana be kini la ilaha illallah an kama ne ko hay ginanga Allah kenya bani falillahi alhamd Allah jabi sirin kinaya ya rabbi arna jabi sirin kininga da ango su kuma tinya kani fare alayhi salatu wassalam agara diyan kanne be kinoya agara sino tamiro honyana diyan kanne ke be yagan koda yala sa ago sabati no ku sonno mundi yala sa wo du qajana daga ni mogobe ken yan kana hay koy ona tumna ni muhammadu kha Allah ko minena akhi harini Allah saga ya ni wahun kinai Allah raya kare ko mun no menaga Allah subhanahu wa ta'ala harini ni ari ko mun no menaga Allah da hakikatu de dina be telemontengani ti diga kile be at telemontengani Allah da ki kata komen su komantinya akenya Allah kananun ka kanan kenya Allah dalle nyani komun kama alqama kota na dira muhammadu kai ala aroku kanan no wara kile telemonten kama oku sonno mun berentenyi farenda sonno mun gunyi ara sonno mun gunyi to me ara kinuya aro wara Allah dina ke kile ke kama aro wara on Allah qanu aro wara on to kirige fare mate alayhi salatu wassalam na sunnamu laqawni fare no wara ken kile kama ya rabbi arna kisheno nema arna jidi fare ke kama ari kapalemu aro kome gan tinta to kilo fare mate ken maremu ona to haramare mi anta biranta ulungen kitana mangara Allah nya bani ay yonkin talla hiyana yonkin ta biranta ulungen kitana man tanke limanan kawunya ganta sonu mendi anta la hiyana wallahi
maram la ya tano de qalli manan ka ngane sondo men diani angura ya haram mare men pakare mo la ya na hatam bu mo la ya yoki mo la ya na anguma wali islami yalla ga hatin mo ko ten kama basana farana mo ne ko ati islamen pinsu ni khairi ni ata gana ho siren kita aw Allah tiga na ken posire kama Allah na ho sirke kinya khairin biwa khairin Allah gana jarabin pike ga wa gutunti Allah la kella gutin kama nan tawan kita nan lenki amma ya khairiya agana Allah tiga Allah wa ajidini agana sabari jarabin kama Allah utla qarna baraji tanat gutuna kine khali ati kenta sire sura mamuminu ahi sunu khairiya anga malli mananga on sire anga na khairi kita akem banya anda drogi sire londi anda yani sire yiga an sago gurera sagura sire allo wuro sire no ne anyi mew angel la yan kem pam bay kay aw bone ganan kita awara ran tanke maga ay bone ganan kita ngara ran tam maga anga ma wutuna wara Allah ko me woyi mendi kala sana rokundu kala sana bukundu kala sana nkienke kala sa bateni ke honu yime wona anta tonu kundu ko tinna mbu branta ko me re pew basana limanan ka ontu solo mendi humbe go branta ko halle untatu wallahi untatu ka hiri ngana tu humbe go branta ko ke halle wallahi hadi yime kalli kahiri ngana tu hunde go biranta o ke halle wallahi ani Allah nyana bani keni o ku silama no wana khairi kama kemba ganta khairi be a haramare men yonki lanta la yana angama Allah nya bani haramare men yonki lanta yonki ni meranta sabati ni few angama Allah subhanahu wa ta'ala nya bani keni khairi ngo humberi ana Allah nya bani anan tokkiro faremate alayhi salatu wassalam marmoti la ilaha illa allah muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kani islam ullo qaniya kana haramare min yana islamiya kana an kapa islamiya ke diyan qanne allah subhanahu wa ta'ala ti tangara la ilaha illa allah waramijun tatibanendi na dunari nora ho ngara miru mbanta di banani la zalat biha la ilaha illa allah allah akbar la ilaha illa allah ma dunari qoren pay ma kampate ni qoren pay ma munya qote ni qoren pay ma kuluni daroen pay angara kesu komante ngara haramarane be ga noni jinu be ga noni na su komante utuna wara miju bana noni la ilaha illa allah mi bana noni la ilaha illa allah wa yanqanatu mare mo kanga faran sanga tigi qore nyede anko ma wali fare sallallahu alaihi wasallam adi qiyama kota Allah ko me go worni agoli sire me ko on taga ma khali agi ken ko se halle kay tine la ilaha illa allah wa rabbulina la ilaha illa allah wa biraka ma fata kama Allah watini ke kayti bucinane be hamma gare ke kati bujina wa ngollendi awa wutuna wara gollendi ro a gollen su a kusana nyankata gollen su komande awda ro arjana no marmo o kana sanga hoy qorandi digan kanne ka kasi wona ke sabati no sondo mundi ona ma sanga tayde ayi wallahi maremo ke gana sabatan sondo mendi ange nangi kensa ko Allah kamma ange na de may munde su kini Allah subhanahu wa ta'ala anda ngole su qirqara Allah subhanahu wa ta'ala kama mare malla ya kallenga nan kita ko dabe tambiye be ga amungu kenya amungu ke pew qabru ken nogoni angon ne man kita na qabru ken nogoni batana sirebe ga digan kanne ko jabe qabru nogoni doro farida alayhi salatu wassalam wajhana man kombe la qamina akuyanya nandanya ko kewa kanya ndigaranya nka anga tokido Allah batangara Allah bananga ube sabati ni nan tokira farike bate wo ardana kombe la qawina ka
Allah ti tanta o dingiran bayke wo ko fana fenêtre nya munye anken kaburunya na la wara arjanan kompenya ken ne mango sakankin kama ken ngana ngo de dunangiri lenkin nan ya lo arjanan kompeke no woni ken wona nya anken bire dian kan ke kama ken wona nya dian kan ke anda famu an sonde men sagai sonde me kera wutu na ngolli tay ho subu sonde me kera ma Allah subhanahu wa ta'ala bani ken ngana bani anken ta tampiye wali khariwo kamara man tan newde foko na sonde mun ga jati kai foko na ka sabati sonde mun di la ilaha illa Allah na konnenen kama sonde me na sabati ni hatampunche na ngolli tay kamu ni tono ma na konnenen kama bare na to sonde men ta sabati ni na hanta kinyo na fi gunu la ilaha illa Allah ko قالت إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار urako ka amaki yusundumi nene yana ko amaki yusundumi ya kenya no ogana ya koni onan tuwo sundumu kula sabata kama anga koni mo wana ya sundumi ni kunu ya anga koni mo wana ya gulle ya kunu ya ansi ko kampanya ono dura koto kenya de ono dura koto ho go dial kanne ke bonino na su hayna tono pew لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بس الله سبحانه وتعالى ترى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله أكبر أتي سربي غنا كاهرا وتي منانيا بورنو سربي غنا كاهرا وتي كونيا نانتوني تي الله سبحانه وتعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى كتشي بغان تكوتيني سلام عليكم كتشي لا إله إلا الله كتشي بغان تكوتينا يا تانيا دوناري قبر نغني كتشي بغان تكوتيني تانيا سيراتو كما كتشي بغان تانغ الله يمبني أنا قيامة كوتانغ وكتشي بغان اللوتا أرجانا نغني هذا هو العروة الوثقى كتشي بغان تكوتيني أنا كتشي بغان تكوتيني كنيا لا إله إلا الله ki sirebe ngana kahira wati boru nya monon anken kahira wati kuna anto woni ti Allah subhanahu wa ta'ala tanke na kacheri be ngata kutini aw ken kacha na futunu ma ardana ngoni ya rabbi arna onya ken kacheri na nay marimo Allah subhanahu wa ta'ala nyagal arna ke fam mo sira arna ne ngira anko su ko mutin na o kana konne nun kama mo be arna sabati no sonno mun kunya arna gollen ne ndingera ko su commenter ngani wa mun tunga subhanahu wa ta'ala ma liman ka wasira arna kinu la ri mo wasira arna ne ndingera ko su commenter ngani mari wati ne wati ne o wala laqi awati annu keni o kuine ngala kata tilganda nunya o kuine ngala kata haynda nunya dian kan ke fam ko sarna ne ndingera ko ngani o kana dian kan ko aronya na hutuko ngo walladi aronya na samme ngo walladi na sa kama diankane ko konana to aronya na mantadi de na sa kama diankane ko konana aronya na sehenta ne wara kunuya ka o ga humbe munu o munu ho ngan humbe kene na Allah diankane ko mi agara kini farenya mobe farengara kini i kapalle munya mobe kun kana gara kinu qallame mo be maga kiyo koy olla munini ona kokunu yi hutu khebe gana waradi ora munu tunga kallamunte maga anyampo maga kendi o gana biga mu sababa be ora munu tunga subhanahu wa ta'ala am pinne ona ken tuwaron kiningeda anko su ko mantinya nan saka ma qarle ngolle ni o yiti qaramo ni o kono wodura ko tono qaramo nun tatenya o gana den kanu be wutu du batenya o khanur taw na kinya sagale an kun dangani la Allah hinne ngira ko su commenter arna hinne ngira ko su commenter arna limana ga usri kinoy la ri mo fi arna no su commenter la arna barkeru ra hadi o sagene na kunyine nkurman kawo kata o telenka ke Pinal TV o kunyini asa kama ura kanuna dina ke imisho ke wara u telenka nogondi
ogu qannendi kengani songan qannenya o kun ya rabbi arno lutu wa khaira ana barke rubi ana liman ka wasile kinobiya ora mulutu nga subhanahu wa ta'ala ma arna nya odu danga arjana musui arna nya odu danga arjana musui la mo firana no ro su komante nangani wala laqi wasilin kenako na kuine ngana kata telenga na non su komante nya duna kara kara aw go kono telenga na mulutu nga subhanahu wa ta'ala ma ngera ngo arno gemni sawanya liman ka ko sira arna kinoyi la mo sira arna no ngera ko nangani arna barke ro ragadi arna barke ho kino dangani وتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.